Pangkalan opi. Beres gaji hencan. Babosin aprak Pangkalan 2. Bapak Haji Nur Hayati. Siapa? Malima Cire. Pepe Bojong Menteng. Bos. Lele. Al. Salik dia napa baromu Bos, awas. nganter ke warung abang nyawa ruang langkung pabasian apa deui anu mana Panglima Cire Pepe. kesih panutu nganatun ambalantu lami nyerahkan waktu si meja perang angin kembali sadar baji gunan anu mana dasar ikhlas terus Hei. sejujur sarata setia Apa nalilis cinyosok he? balik dina babarulung Oh sayuran. nyosok anta mahulung balung Mumet pajikuna deui nyawang anu ngalangkus sedih mana nguyung Lelo ar. embus rasa panutan ngentut babantuan lami daya nyeratan waktu di medan perang pabasin aprak nanging kembali sadar sarata mana sadar yang diserang pemandaran tara di anu mana aturan kapayuan Panglima Cire Depok. ya gusti yang widi nadara mat ngemas yang diserangan aiwa metra deui kapayuan deui Gawe bareng Rio yang Rio diserangan api jadi simpati Jakarta deui Lelo. aturan di tepangan ayah di sana mandaramin ada mana ibu mandaramin aturan abe tepang calik dina babarungu anteng awalung balung nyawa anu ngalanjung sedih mana nanguyung kebut kesang panutan ngantung mambulan lami daya nyeratan waktu di badan perang Atur sembah Gusti. nanging nugali sadar Kau sapa maning sapa maning. mandaralik Balik saratan bahar sor kapayu. mana sabar yang sisarangan deui Balik bahar. aya parana gagak kita madei aya bangara deui aturan kapayuan deui Balik bahar. Bos. calik dina babarung ngalek pangarede nganteng
Kabulong balong Dawang Ano kalangku Sedih mana nangoyong Manor Nur guru besar. Manor Baedik. Bos Naik pari Di medan perang Nanging Nugali sadar Sarap mana sabar Alek paradei Ano bager Mandor balong dei Yang disara besinaprak Pajigunan anu mana Manor Baedik. Ai bamelem pedei Aturan kapayuan deui Manor Nur besar. Mugi Gusti Aidi Nedang Panglima Herici. Wilujeng. Selamat pasti Manor Nur. Mugi Panutan abdi Manor Baedik. Pedi deui Nukerangan bela negeri Ya disarang deui Alek pangarari Pemanor Baedik Harapan Cari kena baru Dan orang baru Jawang Ano ngarang aku Mana moyo Panjago sepanjang jaya. Yaman besar panutun Kapalilis cinyosok. Mantun Bulan bulan Bayaran. Amanara pedi Nyari sarana Amanara nora guru besar deui Aturan kapayuan Ada samin kemudian. sadar mana sadar mana sadar Bangasra ikhlas korela jujur syarat dan setia Abad mana adung kang ireng Kepala putra Abdi teperlu rentungan Pamandan Nora guru besar Tabasar panutan Pamandan Nora guru besar Ano mangana Mama Amir Sarat tabib Abdi Cacaya Pergi Tasa wajib Mana Nur guru besar di Abdi ngarawas bagja Mana Nur guru besar Dangun nabang bangsa Oke Gusti yang widi Nadang ramat no pasti Ramat pasti Mandanur kurva saradi Oke Panutan abdi Negara ngabela Negeri Calik Dina baru Mandanur kurva saradi Yang disang dengan acarlas Ketempolaya Aturun ke payuan doa Hati terpenuh rempet Terbasar panutan Abdi Acah-acah
Manura balong aturan abdi tepan sengaja kecil dia lembah dasar hari orang Waduh. Manura guru besar ya aku ngomong mojang Waduh. kalau marah sekarang saya tak mojang diisim piannya ratna saya tak mojang keluaran sekarang Manura guru besar masa ya tak mojang diisim nyar datang Manura baedi Bapak Lilis. yang koko mojang Si nyosok. kalau para tekarang Sayuran. Bapak Lilis bos sayuran. Pau. aturan Ih. apa yun Da. mingguan Loh. kaliwatan Tung alakat. anda simpati Alakat tung. hati ngimpi sarong ilang Lo. sigana kenyataan anda simpati kabuktes na panutan teg aya mulan sarung abdi apa nana bilang ngimpi lang mama nana bilang Bilang. ayang tos ngalaman ay sabuan di kumesti nagdigdo Iya siapa? kepikiran kabuktes na panutan kaya mo nyata wayan beja Ikan tutukan. panutan aya no ngagoda Rek mencuk. nyata lain ukuran omong Nor kapayun nih sebuah. impian kenyataan Hus. Tak gitu. calik Payun pas apa? dina babarong Hey. nganteng belum Peyem Bandung. Calik. Di mana-mana. di mana mana Siap. Tahu? di kampung di kota Dalalalala. pasca koncara Manura baedi kune matrasan kapo asal reka-reka karamin aku manta kabita Manura baedi Paya padong kemasur pengawas na teluhur kusadaya kagal sepuja barangkali Haji Gunadi mangga tebingnya boleh penasaran Paya di Bandung ada sabarang Nuhun kulana. di mana-mana di kampung di
Kotek ngelik paharedi Ayi aya siap. nana mena Alhano. kunikmat Lo rasa Barong. Siap siap siap. pada barari Jablay. Di mana-mana. No. No. Ya. waktu tamasya kebinaria pelaku berbadan dua Berbadan dua wawa. meski tanah paristu orang tua sayang Awas. Hei, kawatala. menurut bayi di kerasa sudah setahun enggak kerasa sudah setahun menurut raya siapa mulai belaga pikun menurut okam paling magi pasti menurut banjir Ayah kene Amanda Ruangkin. enggak kerasa sudah setahun siapa mulai belaga pikun Alah. Luar biasa. Lai panggil dia si Jablay Mandoralekuan tadi Ayah menor guru besar. kepayun Lai panggil dia si Jablay abang jarak Jablay waktu tamasya kebenaria berbadan dua Ja. Nuhun kulana. enggak kerasa sudah setahun Mandora banjir siapa mulai berlaga pikun sudah enggak pulang ke rumah sayang kepencut janda di Pulau Gebang Mandor balong enggak kerasa sudah setahun Sudah sawiku. siapa mulai Jati ya. berlaga pikun Digantu tugas deui. Cali. Heus. lolo calik dina babarung Paji Nurayati. anteng kabalung abalung jauang anu ngadangku manora balung sedih manang hoyo ibu kesapanukeun ngantu mabulana ben manis banyereutang waktu di Medan Kurang nanging nu gali sadar Dede. sarata mana sabar pas rakyat laserela jujur serta setia sarata setia Tamat. nanging anak manana aduh kairangan gempa sareng sadaya gempa sekolah wargi nanging abdi atas pasti lai pamelempe kang menang sejati pergi gusti yang widi ke darah mata pasti mugi Sor kaparayun. panutan abdi apana nopi pangkalan 5 Sor kaparayun. Mana? Kanur sareng rengan. apana lilis deui ada Iya. bager
besar kaparayun nur abdi kapawan Moga-moga deui lu alek deui abdi bosen abanora bae diri putus deui kalah katuk alek pangar bekat menang geser nih geser apana nopi pangkalan 5 bisa disambung ke deui digeser acar les deui bekat jenata asik Amanora guru besar asa di lebaranana bahar sar Amanora guru besar so ajenata doa dipake kaulinan wah bisa ya tak berani aja dah menagus masjid John apa di Temarat Jaya ada mana lu Muhammad koida apa namanya di Temarat Jaya olare katalan joran aduh udah sama nur apa namanya di ayah Kapayun wala acara les jati mulia anu mana apa nabi pangkalan di made lamun ape adina malame aku doang ngerti apa nabi pangkalan di made dokter ada yang diganggu apa ya di Temarat Jaya pemalamun gerangan jeng kapegat hujan apa namanya di ukura datang apa jigunan tersebut cara malire apa jigunan deui so ngaji ada pada sepi tadi pakai kaulinan pada sep anu bagus Iya anu sanggup apa pada sep anu disebut tadi palire pada sep anu bagus gagak hitam pemalamun gagak hitam pada sep anu mana aturan kapayun amadon nora deui anu sanggup barisan sambut merah Amanor guru besar deui balik naik amador deui amanor lagu sesabat siana taya omongan alek bahar rek batu kasanga amanor nur guru besar kasanga amanor nur guru besar balong sambi iya amanor baik amanor baik Amanora guru besar deui cerita ngetu magara talaca gaya beja alek bahar wania alek bahar deui ieu geuning karasaan iya alek bahar nu ngeukeur mabok asmara lo ieu gaduh halang layung puyeng payengan rek kecereng geus tetep mau
Manor-nor guru besar deui orang sawang manor-nor guru besar lalase manore keanate alek bahara deui ada se peti Pak Haji Nur Hayati peti jangan deui ada se main Pak Haji Nur Hayati kata boleh meredang haji pada sedui atau selawang Paji Gunan deui halo Paji Gunan deui rek sebaran Pak Haji Paji Gunan kapanota Haji nunggang resmi Pak Haji Guna mandora bae di deui Pak Haji Guna bulan madu mobil lameke bawa putih cinta terus ai mame lempe bisa mepet dia oleh pangara deui rasa bakja Haji Gunan dapoh